بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بل تبالى زمان آل حين أي محمد صدقارا آفرين أي شفيعي داريه رعلتي زدوا بنا يا بأمتي دستجير مستغاثيا بالكون بقنا كرم فناه بشدعا صل يا ربي على خير البشر تهبا طيب وبخونا بشجر أو حبيبي رهني هب تعصمان هر عالم قلب أو روح روان حج باي أحمد أو بيت الحرام لو شريف زلزم ركن مقام صل يا ربي على خير الورى ما تسير الشمس في سبع العلا فخري إبراهيم وإسماعيل نوح مصطفى وفاي بابك صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين همج شیخان بو روایت هم خبر شیخ کرخی فخر روزی بعدگر هر کسی حاضر بکده و یک طعام با بخور و شربت و قدرک تمام گازی کت اخوان و هل بیتن چرا بیت خاندن مولودا خیر الورا تحت حشر او دگل خلق بری یعنی با پیغمبرانی انوری هرچی بینتن دی تشتی خارنی دی مبارک بدل بر بیخاندنی بیت خاندن گل یک سکه درام دی مبارک بندران دی نظام بیت خاندن گل آبی و خود رحم نازل جمله علت بیت هرچی لی بیت خاندن رحملی دی ملک بینت شیوی منزلی خاني لميت خندنا الصلاة بتبعث دفع ملا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه Allah'a hamd Resulüne selat ve selam olsun. Gecemiz mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. İnsan Rabbine yöneldiği zaman, insan Rabbinin sözünü dinlediği zaman, insan Rabbine secde ettiği zaman, insan Rabbinin yasaklarından, haramlarından, günahlarından kaçtığı zaman, bana kurtuluş için önder gelmiş, lider gelmiş, rehber gelmiş, benim rehberim, önderim, liderim Hazreti Muhammed'dir diyenler için Yüce Allah rahmet kapısını kapatmamış. Bakınız Peygamberimiz için وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya Muhammed, seni ancak alemlere rahmet gönderdim.
İslam rahmettir. Dinimiz rahmettir. İbadetlerimiz rahmettir. Peygamberimiz rahmettir. Biz neden rahmetten kaçıyoruz? Azaba doğru kendimizi sürüklüyoruz. Azap yolunu terk edelim. Kötülük yolunu terk edelim. Günahları terk edelim. Dünyamızı ve ahiretimizi imar edelim. Dünyamızı ve ahiretimizi huzur ve saadet mekanı haline getirelim. Biz Rabbimizin rızasını kazanalım ki Rabbimizin sevgisini elde edelim. Rabbimiz bizi affetsin, bizi cennetine koysun, bizi cemaliyle tanıştırsın. Kur'an-ı Hakim. Amin. وَقَدْ أَهْدَيْنَا مَا حَصَلَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ إِلَى رَوْدَةِ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ وَرَسُولِ الثَّقَلَيْنِ وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ صلى الله عليه وسلم.